jambo urakwiye kurengana icyo gihe kubyumva neza hari igihe umazemo hari igihe haleluya 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 ariko mana yo mu ijuru uzi ko ngomba gusubira gufata inkoni kugira ngo mutabara kugira batahure ijambo niko ndavuga hari igihe bantu yangu hari igihe tumaze ibihe kandi tumakwiye kumva n'icyo bihe hari ibihe twasuzuguwe hari ibihe by'ahaturi hari ibihe abadayimoni bakugize hari ibihe umuryango wakugize hari ibihe shetani yagusizemo ibi bihe ntibikwiye kubigumamo oya yesu yaramenye ngo iki gihe si icanje regereza gusenga kugira ngo mpindurirwe igihe ninjiye mu gihe canje haleluya ndabizi neza abantu baje hano hari ibihe barimo ibyo bihe murimo si ibyanyu icyatumye muza hano ni uko ijuru rigomba kubahindurira ibihe murimo ariko ikibazo mbega wowe uratahura ibihe urimo mbega icyo ari cyo kibazo wowe uratahura ibihe urimo uratahura ndabona ko n'abantu badatahura ibihe bari hano basamaye bari hano umenga batakaye bari hano umenga baje gusenga Imana itabona bari hano umenga turiko tuvuga ibyongereza cyane igifaransa cyane igiswahili bari hano umenga ntibatahura ko n'Imana ikora ntibaratahura n'ibihe bari utaratahura igihe urimo ushobora kubona ikindi gihe cy'imbere utaratahura igihe urimo ushobora kubona igihe cy'imbere haleluya ubundi hano turi mu bihe cy'ugupanga dutegerezwa kubona ko ari igihe cy'ugupanga kugira ngo Imana idukure mu gihe cyo gupanga tubone mu bihe atari ibyo gupanga hari ibihe Mana yo mu ijuru data twese Yesu arasenga avuga ngo Mana sinshobora kuguma muri ibi bihe mbwira abigishwa abana ahamagaye abana asengeye abana abwiye ubutumwa nababwira ngo muze mufashe gusenga bataguma biryamira ibi bihe ndabibambiwe ngomba senge mba mu bihe byo kudomina mb'umwami bikwiye abantu batahura ibihe byanje abatotereka ni mu ijuru ibintu bigaca bihinduka ko nta muntu atumva amateraniro Yesu yarabona ibiharimo batari abantu batahura aravuga ngo ntibishoboka ibihe byanje sibi ibihe byanje nuko igihe cyanje ibihe byanje nuko mba hano mu isi ndangije byose amati yose yaboroshe n'abahambaye kuva ku wa mbere gushika ku rundi wa mbere ijoro n'umurango bakazobana bampamagara bavuga ngo Yesu ntabara Yesu Imana Yesu waresheje Yesu umugororotsi Yesu umunyamahoro Yesu nawe atagiye mu ijuru akaraba mu isi akabona abantu bariko baramuha icyubahiro ibyo bihe nibyo yagomba gushikako Imana igutahuze ibihe byawe nimutuma tera haleluya arasenga avuga aho hantu mwahasomye umurongo wa mirongo itatu na gatatu yunguruza imbere icyatumye yunguruza imbere ni uko yari amaze gutahura ibihe arimo iyo umuntu atahura ibihe arimo ntaguma mu kibanza arimo ategerezwa kuja kuko aba yamaze kubona ko icyo kibanza atari iciwe haleluya hari umuntu yatahura ko ikibanza arimo atari sindabibona neza sindabitahura neza hari umuntu yatahura ko ikibanza arimo atari kuyibona Imana ishimwe cyane Imana ihabwe icyubahiro oh haleluya niba wamenye ko ibihe urimo ibihe umwe urimo atari byo bihe byawe va mu kibanza cyawe utangure kwegera imbere gato mu kuvugana n'Imana utangure kwegera gato uhagarika ijoro uvuge ngo ntibishoboka icyatumye Yesu avuga ngo ntibishoboka ko nojyana reka ndakubarira umviriza kandi icyatumye Yesu aratajyanye abandi bajyanye yari yatahuye ibintu bibiri yatahuye igihe harimo ko atari kwiwe igihe arimo atari iciwe ariko naho ari mu bihe bibi yuko imbere hari ibihe byiza aravuga ngo sinshobora kujyana abandi
byojo basijyana bajya bigishwa bajyana ntabwo batahuye ibihe biri bari barimo iyo batahura ibihe barimo ko Yesu agiye kubasiga Yesu adufashe cyane bari kuvuga ngo ntibishoboka natwe ntitubyama turabanye maso nawe ariko kubera batari bwatahure Yesu yarara amaso nabo bagasinzira yasubira kurara amaso nabo bagasinzira ntibari bwatahure ibihe barimo n'uyu munsi abantu bataratahura ibihe barasinziriye abandi ntibaje abandi bari hagati niho bari hano ubona hawuzingi ukabona ishusho ubwenge buri mu rumonge ubundi buri muri pire ubundi buri muri kotebo ubundi buri mu cyama kubera ntibaratahura ibihe ariko botangura gutahura ibihe abandi hano bose bocabana Imana bavuga ati no bomba negera imbere gato